babu 7 kitabu 3 dambugal jeega bangal deftere tataɓere nden kam mulakhasul fiqh eno yewten fi ikhraji zakati fi yaltingol zakka o. Inna min ahammi anduno jiha e ko ɓuri wonde muhimmu ahkami zakati e ñawoje fi oɗo zakka ma'rifatu andugol taw masrafiha yilirɗe oɗo zakka naɓirɗe oɗo zakka ash-shar'i sar'inaɗo litakuna fiyo zakka o wonu waaqi atan liɓaɗo mawqi ha e liɓande makko nde bi mana fiyo wonu wallinaɗo e place makko wa wasilatun ona jokkondirɗo wa wasilatun ona yottiɗo hewti ila mustahaqqiha faade e mo hani hewtude kamum o hatta tabra ha fiyo hisu daɗa bidalika sabu ɗum ɗon dimmatu dafi'i dande mo oɗo zakka waɗɗi duñugol naɓa hewtina. Fa alam andu ayyuhal muslim ko ayo neɗɗo julɗo wonɗo jentade oɗo tafsir annahu ko woni tajibu no waɗɗi al mubadarata hittingol bi ikhraji zakata e yaltingol o zakka fawran heña wujubaha waɗɗagol zakka on fil mali e nder jawdi ndi li qawli ta'ala sabu dalol Allah kaw dal watu zakata itte zakka wal amru yamirore nden don al mutlaqu ko wellitinde yaqtadi hinde nyaawa al fawriya hittingol e kadi wan Aisha ta ƴettami nene men Aisha radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma khalata jillundirali ha hande az-zakata jawdi e az-zakata zakka on jillundirali malan e jawdi illa halakathu si ona zakka on halka jawdi ndi bonnandi on fami kono attention en taskorta oɗo hadise famire mo wonde kala mo yiɗen zawdi mum sumi ma yolike ma perdi wonde ko ɓawo ittali zakka woni no goɗɗo no itta zakka laaɓa poy jawdi makko ndin perda sabu jarrabu e Allah subhanahu wa ta'ala ko yen faamu ɗum kono noon kadi ko yo en andu zakka saletake ittede nder jawdi ndin o wona nder ton so wona ko neeɓi wo ma ko yaawi wo ndi jawdi ndi perday ko perdi ndi waydi torta hay so tawi woni nini hiɗen suti jawdi ndin no ɗuuɗa tun ndi ala perdude haray ɗum hollali hadisi on feni si Allah okkima duuɓi e cellal ayi o yahi si waɗali tawde ma a waɗoya e tawde woɓɓe wali anna hajatal faqir e kadi hato jingol haaju baaso on hato jingol baaso on e hendagol o zakka tastad'i ɗum kadi hino noddi al mubadarata hittingol bidafiha e jonnugol o ɗo zakka ilayhi faade makko wa fi ta'khiriha woni e nettingol zakka on jonnugol mo idraran bihi lurrugol mo masalan paykum makum paɗe makko ɗen taƴi ma paykum makum nawni nettingol ɗon naɓugol mo kalabutani ma nettingol ɗon sodangol mo paɗe ɗen andi ɗum ɗon haray ɗum ɗon o woni e lorragol no neɓinirɗa o haray ko noon o lorrude par ce que o hatto jini kisan ɓaygala faɗal taƴi haw kama ko misal to mi waɗani en no famire neɓingol zakka on ene wondi e Allah wali anna man wajabat alayhi e kadi wonande oɗo mo zakka on waɗɗi kadi hoore mum arridatal hulul o kadi no wawa weeɓitade e ko firtintamo ɗum no wawa sakkade makko no wawi falade makko al hulul piiji firtotoɗi yana e hoore makko al hulul firtotoɗi al hulul firtayɗi al awaigu yanayɗi at tari'atu wiirayɗi yana e makko pansan kal inflation perdugol wal mawti e mayugol yo non tawi zakka on hino waɗɗimo o jooɗike o néglissi o ittali ha jawdi perdi andi fi ndi perdi ittali waɗɗande waɗɗi noon nde haray ko ittali to ko bakkatu mum no waali joni noon hayo anni ittigol honto ala ka o itta wal mawti e walagol maaya ɗon ko Allah walla mo ronayɓe mo bon itta zakka on sirona jawdi ndi si ɓe ronki wadde ɗum o lettete fi mum ka gabru fellite watton fellite ko ɗum si waɗi ɗum ɗo fof ko piiji nodduɗi e hittingol mo kanko patron jeeɗo jawdi ndi on ittugol zakka wadalika ɗum ɗo fof yu addi hino adda hino nodda hino holli ila baqaiha faade heddagol zakka on fi dimmati ka dande makko hande kadi o perdi kono ko ittal ko rowani hino waɗɗi no gannimo ka dande makko ma o maayi kono ko ittali kon adi o mayde ɗum no ganni dande makko nden ka fure ka gabru ton yo Allah on dandu en wali annal mubadara e kadi hittingol ngol bi kharajiha ittugol zakka on abu ada ɗum woɗɗintina e neɗɗo on ani shuhi e ga e nder rankako wa akhlas ko ɗum ɓurata kadi laɓɓinde li dimmatihi ko ganni kon ka dande makko wa ɗum kadi mardatul lirabbi ko ɗum kadi welata Allah subhanahu wa ta'ala waɗugol welaye Allah on heɓa welaye Allah on ko ɗum ɓuri hanude kala ko woni fali hadhihi al maani sabu ɗi manaji ɗo yajibu hino waɗɗi al mubadarata hittingol bi ikhraji zakat e yaltingol zakka on wa adami e wasegol ta'khiri ha nettingol zakka on illa li daruratin so nara ko lorra
kama law akharaha won woniri so nettini zakka on liyadfa'aha fi yujunnu ila man huwa ashad haja fi on ɓurɗo tiiɗude haaju e mum on ɓurɗo hatto jinde wiɗen wa adami ta'khiriha yiltoɗen seeɗa wasegol wa adami ta'khiriha wasegol nettingol zakka on wona ko hani illa li daruratin sona hara ko sabu lorra kon ɗum wonata lorra sellayɗo yo on tigi nettin ittugol zakka on kama law akharaha wono masalan so nettini zakka on kono hara ko nettiniri liyadfa'aha ko fi yo jonnu zakka on ila man huwa ashaddu haja faade on ɓurɗo sattude hato jingol kono on ɗon noon o alaɗo ko be o habbe aw li ghaibatil hal ma sabu wirnagol alhaali on wana widalika e ko nantata e ɗum haray so tawi ko ɗi gantoji ɗo e ko nantata e ɗiɗo haray ko o nettini kon haray e lala e mum wa tajibu zakata zakka no waɗi fi mali sabin e jawdi bobo woɓɓe landoto joni est ce que bobo no heɓa jawdi sabu mi heɓi lande buyi kami wi ɗon sonnaji on o ittay zakka ele ka tafsir qur'an to kadi miɗo inni ton waqarna fi buyuti kunna miɗo firi sonnaji on ko yo jooɗo ka suudu nayo yaltu o yeeya mi heɓi lande mi sonjama e mo moƴƴa noon ko honno noon o duwaka yaltude o yeeya wi'ama kadi an abdoullahi kala a wi'i kadi ko yo ittu zakka sonnajo on no wona mo jooɗi ka suudu o ala gollude kono ara mo gollanede mo mari golloɓe ka yaasi ko yo gandu ɗum sonnajo no wona mo jooɗi ka suudu baba makko mayata baba makko ko patron o rona jawdi ndin sende geɓal makko ngal ta woni patron ila ndeññande oɗo ala jindude ka yaasi kono woni ittowo zakka ka o ittay zakka mamodi makko maya kadi en dondi ndin sende geɓal makko ngal ta no yoni ka o itta zakka ma ɓiɗɗo makko ala sabil misal on faami ka a ɗo kadi hande woɓɓe landoto est ce que noon paykun no wawa heɓude jawdi wa tajibu zakati zakka hino waɗɗo fi mali sabin e jawdi paykum wa mali majnuni e jawdi feetuɗo li umumil adilla sabu huɓɓutugol dalil on feetuɗon tawi o heɓino jawdi adi o feetude ma o heɓi jawdi ndin kaw feeti ɗon kono no heɓirta jawdi kaw feeti ɗon mo gasata ronude waalo o maaya ta ko kanko ronata ma bobo hunkuma makko waalo o maaya ta ko kanko ronata ma goɗɗo okkoramo ka o feeti ɗon ma ka woni bobo ɗon haray ko yonata ittegol zakka haray waɗɗikemo haray ɗon e waliyukum ɗo paykum e waliyu o ɗo feetuɗo ɓe ara ɓe ƴetta jawdi ndin ɓe konta ɓe ittana ɓe zakka on wayta walla ko okkipoto ikhraju ha yaltingol oɗo zakka anhuma e gaye ɓeɗo ɗiɗo waliyuhuma ko waliyu maɓɓe on woni ko okkipoto ɗum fil mali e nder jawdi ndi li anna dalika sabu ɗum ɗo haqqum ko haqqe wajaba waɗɗiɗo alayhima e dow maɓɓe kanko bobo hunkon e o feetuɗo ɗa tudkhiluhu niyat e tadkhuluhu niyabata tadkhuluhu ko tawata wajaba ko waɗi ɗum alayhima e dow waliyaɓe ɓen ɗiɗo tadkhuluhu ko naadata ɗum anniyabata lontagol ɓeeɗa ɗiɗo ittana ɓe zakka on wala yajuzu dagota ko ikhraju zakati yaltingol zakka on illa bi niyatin kadi sona on nde anniya on tigi fika e anniya li gawli sabu sallallahu alaihi wasallam sabu mako no laaɗo innamal a'malu binniyati wa ikhraju zakati ande noon yaltingol zakka on amalum kadi ko golle wal afdal ko ɓuri moƴƴude kon an yatawalla ko nde hikkoto sahibul mali jon jawdi ndin tigi 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 tawzi'ihi sendugol tawzi'i zakati sendugol zakka hara ko kanko tigi ƴetti jonni oɗo ƴetti jonni oɗo ƴetti jonni oɗo fi yo du'a ɓe ya on hewtu e makko kanko direct e fi welo welo ɓe ya on yo cikko e makko e kadi li yakuna fi yo laata ala yaqini e dow pellital min wusuliha immorde hewtugol zakka on ila mustahaqiha ka o hani hewtude ɗo wala ono wadanimo kadi ani wakkila nde o halfinta ɗum nde o accirta ɗum man yakhrujuha on mono yaltinanamo zakka on anuga e makko sai o heɓi mo hooli wa in talabaha imamu muslimin masalan si ari ƴanti zakka on imamu julɓe ɓen jonnanmi jonnoya dafa haylay ko yo jonnumo aw yadfa'uha ma o jonna ɗum ila sa'i fade e nelaɗo ari ƴantugol ngol wa huwa al amilu ko woni gollowo alladi on yarsiluhu l imam imamu on neli li jibayati zakawat fi yawgol teɓoya alego ƴettoya zakkaji ɗi moɓidira adda wa istahabu no yiɗa inda dafi zakati ndeno zakka on jonne an yadu uddafiya e nde du'oto jonnuɗo on wowal akhida e jaɓuɗo woɓe fof ɓe du'odirana fa yaqulu dafi'u jonnuɗon inna allahumma ja'alha mughniman allah waɗanan ɗum ngalu wala taj'alha wata waɗanan ɗum mughriman wasi ko ñamande mi yoɓi
wa yaqulu al-akhidhu jettudo zakka on kadi inna ajarakallahu yo Allah yobe fi ma atayta fi ko okkuda do wa baraka laka wadana ma barki fi ma abgaita jawdi ni heddindani wa ja'alahu laka wadana ma zakka moytoda am do tuhuran labal ko hende tuma non mi Abdullah kala mi du antoma yo Allah wadane barki e jawdi mani yo Allah labbiniri e zakka do ayeta hakilan ko zakka fi tummi do okkuma bengu ma fi tummi do jannuma ma fi ko mi bappama ma fi ko mi musibe inna haray do neldi on do ko wallitoron dum don ko hadiyatun dum ko neldari mi do antoma da mari baraji ko neldari ko nara ay tal zakka de ko ya yeto lan Abdullah kala hinu dum do ko zakka mi anda ko zakka si tawi nami jeyaado e duwabe nyamude zakka mi jonni taminna a dum do nami jeyi mi jeyaka e jeyata tobbe si mi do duwa e jeyabe jabbe be mi jaba mi wadana ma du'a en faami ka kono sa suudi a jonni la afanki a wi'i ko neldari yimbe ben wuddi ha feƴƴiti waccugol ɗo ha zakka on fewndo ƴetta zakka on sooda ɗum sukkar inna kom ɗo neldi on sukkar suumaye ko sukkar suumaye nelduɗaɓe wona zakka mami ɗo addani on ɗo ko wattiron suudu mon ɗum ɓaminani ndu sumi haray ɗon ko ballal won ko waɗanɗaɓe jokkere en na waɗi ko laba ha kono a itali zakka on ma haray mara zakkaji ɗin ɗon ha nawno ɗo heɓo ƴetta ɗum 1 million ɓawoni opérete ya wallitomo opéré haray a waɗi golle moƴƴe kono a itali zakka zakka on la budda ko ya ƴettumo ya jonna duwaɗo hen dade jungo e jungo wondude andingol mo ko zakka wota en ɗayni to musidɓe julɓe qala Allahu ta'ala Allah tedotoɗon o daali khudh min amwalihim ittu immorde jawle mabbe len sadaqatan sadaqatu tahhiruhum labbinabe wa tuzakkihim labbinabe biha sabu zakkan wa salli alayhi ay ululahum do andabe qala Abdullah ibn Abi Awfa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha atahu qaumun simbi addanino mo yusaddiquhum ko do woni zakkaji mabbe din qala o ma kayno Allahumma salli alayhi Allah do anobe Allah yurmabe muttafaqun alayhi وإذا كان سلاتك شخص نقدر محتاجا كو هتنجين ومن عادته نجيء آدم كون أخذ الزكاة جابوا الزكاة استيكو هندو دو يكا كو جيا دو بي آدا ويو هندو زكاة دفع إليه كو يجون زكاة فادي مكو دون أن يقول قال داين دو إنت هذه زكاة من دوك زكاة وإذا كان سلاتك الشخص نقدر محتاجا كو هتنجين دو جاود انفوسه يمو يدن عندي كو تامبودو ومن عادته إنه جاء آدم كون أخذ الزكاة جابوا الزكاة يدن عندي دوم دفع إليه رأيكو ينتك جون متون زكاة دون أن يقول لك الدين دو يتا هذه زكاة من لوكو زكاة لألا يهرجو فيه وتوبيت محافظ إتا وإن كان سيونتك لاتك محتاجا كو هتنجين دو ولم يكن كنو لا تاك من عادتي كو جيا دون عاداجي مكو بمعنى نا او اخذ زكاتي جابوغol zakka alama o haray ko andingol mo dey bi anna zakatu wonde dum do ko zakka wal afdal ko buri mojjude kon ikhraju zakati e yaltingol zakka ko yaltingol zakka kullu malin e kala jawdi fi baladihi wonde nin e der leydi nin don bi an yuwazzi'aha nde o sendita katay zakka on ala fogara e dal kal baladi e yimbe tampo be wonbe ben e ndil leydi don kadi labaka eggingol zakka on e leydi ka jawdi ndi woni don nabana miskinabe go si onara ko be miskinabe ton buri hatta jinde alladhi ndil leydi fihi almal di jawdi ndi woni e mum jonna kadi e be miskinabe be jawdi ndi woni ben kadi e mudun zakka on wa juzu no dago nagul ha eggingol zakka on ila baladin akhara naba e leydi go لمصلحة الشرعية سب مصلحة شرعية إسلام مثلا هركو بيتو بيهاتون جند كان يكون الله وند لا تنتم قرابة باتون ديرابه محتاجون هاتون جند كاد مرتوسي بهاتون جند ببلد آخر إليه هراي دم واي بنا باند أو من أهم أشد حاجة ماركو بنتون بوري هاتون جند أو زكاة ممن هم دي بن بكانيون في البلد وهم بلادي الذين فيه المال دي يودين دي ونيم هراي دون كاد مسلي دي بيتو نبانه لأن الصدقات سبون زكاة إن كانت لاتك تنقل دي إجنتنا إلى النبي كان باجنا صلى الله عليه وسلم بالمدينة مدينة فيفرقها وسندتنو في فقراء المهاجرين والأنصار fakkunde miskinabe hajirina e firbe e ansari yankon فيجب أن نودي على إمام المسلمين يدو إمام الجلب بين
ba'atha immingol as-sa'ata yahobe garba zamanin ka takko zaman wujubi zakati ka zakka on waddoto don adi zakka on waddade seeda takko battagol jamanu ngol no waddi imamum immingol yahobe jinda e gabdi zakati yantoygol zakka al amwala zahira jawle feñude den kasaimati bahimatil an'am wano nemorade ne aadi o rayde dum don no feñi wazuru'i e ngesele wa thimari e dimden dum no feñi amma jawle wonde ka bife mama wonde ka banque don ko suudi ko déclaran dame wo men anda li fi'lin nabi sabu gollugol annabajo Allah sallallahu alaihi wasallam wa fa'ala khulafa'uhu wa fi'li khulafa'uhu e gollugol lonti be mo ben nayo radiyallahu anhum min ba'di ba makka wa jara alayhi e sabu dogugol e hore dum do amal muslimin golle julbe ben wali anna minan nas e kadi wonde hino jiya yimbe be man law taraka sinno o akkitama o tertama o yamtaka o sattinanaka lam yakhruju zakao o itata zakagol ko dum si wadi no wadi imamon immingol goddo mono yantoya e kadi wa minhum man yajhalu ummu majje fi wujuba zakawa agol zakara si mo anduno ittay kono kanko anda dum no wadi o konsidira fa irsalu sa'ati immingol yahobe fihi e der dido nokkeli to dari ko li hadal khatar hino wa hewtitade ittugol o do dansere hulbinido wa fi ba'ati sa'ati woni e der immingol yahobe yanta ben aidan kadi takfifu foygintingo ala nase do yimbe ben parce que jon ittanila yom yettu zakka mi rondo do kadi mi ya mi dabbito e duwa do hendade on ara jon janto won ari tawila haka butiki amma ka ngesa am maka dingira yetta to mi jonnamo mi ala wadde feri wil hayhun wa yanatu lahum e wallitagol be ala ada il wajibi e do tottugol ko waddi be ko wal wajibu ko waddi kon alal muslim e do juldon ikhraju zakat ko yaltingol zakka inda wujubiha sanga ka waddi don henya kama sabaga won adori non won fikir non nanen ka dambugal min waydi ta'khirin ko alda e nettingol wala taraddudin ko alda e ruti nagol wadugol jo e jakka wa juzu no dago kadi ta'jil ikhraji zakat adin tingol ittugol zakka qabla wujubiha ko adi o waddade li hawlaini duubi didi faagal lama ko buri fandude masalan mi do wawa ittude zakka an on avance fi nde hitande do hara hewtale taw e hitande wonde arde mi do wawi avance de duubi didi mi hewtidira fu mum mi itta hande ba mi occasion hatto jimbe joni hitande se timmitoyi ende mi itata ba mi itti avance hitande kadi ko arata se timmi mi itata nano yo goddo avance buri duubi didi li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam maki ta'ajjala min al-abbas yawni li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ta'ajjala be yakkinno min al-abbas imode bapa abbas sadaqata sanatain zakka duubi didi be yawi nanno be dum be jetti avance lego kama rawa ahmad wa abu daud fa yajuzu ino dago kadi ta'jilu zakata yawnugol zakka on adintina mo qabla wujubiha ko adi o waddade kadi we ida in aqada stayni on tigi fibi bi sababi wujubi e sababu waddagol gol inda jumhurul ulama noko ka jomirabe gande be masalan ni jawdi de mi jogi ndi hewtali valeur ittegol zakata kono mido tanjini jawde de balde do tama fuyata mo tanjinaka de fuyugol mum mi hendoto tel on tel kam mi hendi mo don watti dum do wo haray waddi kelan ittugol zakka bayno mi do holi ha do fellutude mi hendoto dum don kadi no selli kam tippata e dum don mi itta zakka on nini adi jawde din arde e jungo jumhur on ino dagini dum sawan fadatar kanat latika zakata mashiyatin ko zakka mummunteji o rayde aw hububi mako gabbe aw naqdain mako kanneden e kalseden aw urudun mako jawli webitade tijaratan fi commerce ida malakan nisabu yo tawtun timmi nisab wa tarakat ta'jil enele wuritode wa tarku ta'jil ko accugol don hawji ngongol wada avance afdal ko dum buri mojjude khurujan di yaltingol min al khilaf imorde ko lurri kon ko lutondiri kon parce que hida hawjina do alla dandu jawdi din perda e do e dum wonta fili toy to do dari non jakam itti tun di mbudiro wani ma tippa e hebugol tel
ɗo e tel hawja itta zakka on tel mo tippuɗa e mo ronka arde ɓayta mawno fuuya ko ɓuri labede kon ko joɗodugol e jawdi ndi wonda e mayri ha ñande zakka on waɗɗi wokkata para o feƴƴinali hay ñallal gotal